Igama elihle elinamandla ligugu Hallelujah. Leli Sunday yethu eqala nje kulo 2021. Lo 2021 salani phasi bona. Une program yakhe. Nesitha sine program ya 2021. Akusito tonke into ongathemba nje libhalo la ku social media. Akusito tonke into ongathemba nje. Letinye takhona nje ungeva ukuthi bathi short sowufile kodwa abaphila. So akusito unongathemba nina social media. But khona letinye letina ukubhala uthi nawuthi uyatlandzela uthi hayi man. Nawuthi uyatlandzela uthi hayi man. Vele iliciniso lento. Sanibonani bathandwa benkosi. Khona lokunye lebengufunza nje nami. Ngoba nami ngiyafunza. Ngiyafunza ngikhanza ukuthi kune program ya Antichrist lethi le program ethi emakholwa ayinkinga lamaKristu kufanele afastratwe ngayo yonke indlela afastratwe. Praise God. Uma uthi uyanaka kusiwa le program yakhona ethi December lesisuka kuye kufuna tibe tibhedlela tigcwele tonke bohulumende bangakhona tibhedlela tingakhona kucopa nga December funa tibe tigcwele tonke tibhedlela nembonana tigcwele bese kuthi nga February bese kuthi nga January le program ithi kube ne lockdown January wonke abe ne lockdown le matima I program njalo leyo na uqhubeka nale program ithi bese kuthi kule nyanga leya bese siyaqala senta lokhu nalokhu I program leyo yesitha ngoba sitha sisebenza ngema programs. But kukonke ke lokho lokufanele wena ukwazi kunye ukuthi usenzana ngaplane nangempilo yakho but Lukonye ngwadiko mina ukuthi akanawe mandla ekukwenta kuphumelele lokho nangabe babe wethu angafuni. But lento ingenteka nangabe babe wethu uyivumele ukuthi yenteke. Amen. Lempilo ke isitshela kahle nje thina ukuthi kuyahanjwa. Nyalo nje isitshela kahle lempilo ukuthi kwenta njani? Kuyahanjwa. Umhlaba wonke udidekile. Levi lengifuna ukuthi silifunde kuleke ukuthi sihloko sakhona sithi lapho sowungasadi ukuthi kufanele wente njani salufuna livi ume evini ulentele livi libe liplango okusengabambelela la lokungenani ngitawufa ngibambe la sanibona bathandwa benkosi lapho sowungasadi mbamba ukuthi kufanele wendeni lapho nemhlaba sowungasadi ukuthi kufanele wendeni wena lokholwako ufuna livi bese ubambelela lavini. Kunetimo lesikasi lasithandazela sithi adikhweshe tingakhweshi angani mana ngiva
Joyene nakewela ayale ngesheya ahamba baleka ayale abaleka bheka le Thanashishi angayi le Niniva. Listen Bible simakathe wabe sewuyekelela umoya lelwandle wathuma umoya kulesikepe lesihambako kwalahlwa tinto yonke wonke umuntu waze wagcina kuthiwa wonke umuntu akathandaze kuNkulunkulu wakhe. Okay, nakabe wawulapho ekhathi ke wena wawungathandaza ukuthi lo moya uthule wawutawuthula yini umoya loqhamuka kuNkulunkulu. Aningeva kahle mawufunda incwadi yaSamuel ufunda indaba yaSawula na Davida. LiBhayibheli lithi moya kaNkulunkulu wesuka kuSawula kwase kuthi umoya lomubi lowavela kuSimakathe wangena kuSawula. Ngalamanye amagama Simakathe wayekelela umoya lomubi ungene kubani manje kuSawula wangena vele lo moya. Mawufunda chapter 16 1 Samuel mawufunda chapter 16 ufunza nga Davida Samuel athandazela Sawula. Lithi ke leBhayibheli Simakathe wasovela kuSamuel abona lokho ukuthi uyathi Samuel uyahlupha lento loyithandazelako ikeke ize yenteke. Wathi lalela la utamthandazela kuze kube nginini lo muntu lo sengimalile ayikho into lebhlungu usiwaliwe usengala kane ngala kusana usengala lithuba lisekhona usengalungisa. Angani bazana bangiva yini? Ngalamanye amagama ngisho ukuthi kunetimo lesingeke sithandazele bese tiyakhwesha. Kunetimo lesingeke sithandazela tikhweshe. Kukhona lesikhathi ithandazela tingakhweshi. Pho mawe sewufikelwe esimo longase uyasithandazela singakhweshi kufanele besewenda njani sale ufuna livi lekuphila la kulesimo. Amani kanye nami Shadrach Meshach na Abednego inkosi basa umlilo uyithi bafana bami kungamabomini phendulani nyalo nangabe nitawuphenduka. Umlilo lo huhumako ngitawungena la kuwo nganiphosa kuwo nyalo ngawubasa nginiphonse kubo. Labafana sibeva bathandaza bathi wena Simakathe lo wehlisa sangqotho eGibhitha yehlisa imvula nesangqotho semvula sicishe lomlilo cha basi Nkosi ngeke siphendule sitilwele kulenzaba yakho lesikwati kokunye lo nkulunkulu lesimkhondako utewusikhipha la babambelela evini lelithi noma ngabe udzabula emililweni ngiyawuba nawe. Bathola livi lekungena lamlilweni. Sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Lesimo nawusibuka lesi sa coronavirus lesi simo losibona lokho ukuthi hayi ngimathanyela sibili but lise kumathanyela akashintshi uNkulunkulu solo uNkulunkulu etikwaso ufuna labangcwele bathole livi baphile sikhona. Funa nje siphile la kuso. Awusanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Sitawuphila la kuso futhi umhlaba uze ufunze lokho ukuthi ukhona uNkulunkulu. Umhlaba uze ufunzela kuwe ukuthi ukhona uNkulunkulu. Sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Asesilifunze ke leli verse ke verse 37 lo Simakathe lo ngasuthi lamuhla emake wonke umzalwane ezakhele akasakhulume namagama emva kwami athi lo Simakathe. Akase uphinze uthi lo Simakathe lo longikhiphe 2020 utengikhipha 2021 lenza balena siyayathi sonke indzaba yaDavida na Goliath. Siyathi ukuthi Davida umfana lomncane nje lapha ekhaya kabo ubuya ethi ingomeni ubuya ethi imvini welusile uthwisa sothathena libha asothathena kudla mfana wami umixele bomnakeni embini uthatha kudla umfana ubheka embini mayifika embini mayiqhamuka nje uqhamukele Goliath uyajangaza uyabhodla wethuka impi yaSimakathe.
Ngaqhamuka David uthi inhlo. Ho. Qhubeka makufunza. Lo simakadze lo wangephula esidladleni selibhubezi nasesidladleni selibhele utangikhulula nasesandleni salomfilisti. Sawula wakhuluma kuDavide wathi hamba shengathi simakadze angaba nawe. But wathi noma sakhulumile Sawula hamba mfana wami shengathi simakadze angaba nawe kwaphindze kwafika kuSawula ngoba hayi bana bakethu ukuthi mase sikholwa bese siyafa inla ngqondweni asifi siyakholwa kodwa siqhubeke sibe bantu. Ngiveni kahle uthi na uthi ngiyawuphuma la kube khona into lethi baphi bobani andingiva ke. Wathi Sawula samkhululile hamba mfana wami simakathe abe nawe kodwa waphinza kufika wafika kuSawula ukuthi ye ngigoliathe loya. Kwasekufika ukuthi ye ngigoliathe loya wathi mfana wami hey khona into lengihluphako ngihlushwa kwathi ukuthi ubhekene nabani lapho yebazalwane timo netimatima tiletha lithuba kithi lokuthi uNkulunkulu wethu avele. Wafika kuSawula hey kodwa ngigoliathe loya hey mfana wami lalela la uyambona lo yamuntu loya usiwembethe insimbi yebo ngiyambona uyambona ukuthi uphethe inkemba yebo ngiyambona buya la mfana wami mbatha ke nawe kunetimo leti likhiphako lithemba lakho langayitolo kunetimo lebese tiyafika tikwembathise njalo sembethe nje kunetimo letifika letimo matifika tifika beshangathi lento lelenga kuwe yincane ngathi ayizange yakusita nzawo wasiyembatha mfana wami kumnanzi ke nalokuhlonipha abazalwane wahlonipha Davide wembatha njalo simbethe nje. Awusanibonani bathanda benkosi sanibonani bathanda benkosi. Wasasamba Davida emphethe wahamba watshela inkosi Sawula ngibuke phela uyangibona sengembethe wathi inkosi ngiyakubona wasalela la uyatibona isathi ngenele lethi into le futhi angikade dayeli bengingakagqoki kanjena ngibhekene naleli bhele naleli bhubesi ngitawungenta ngehluleke ngicela ukuthi khumula yasinkosi khumula mfana wami. Davida watikhumula wase uthina kakhumula waqonza siyahamba ngokukholwa endleleni ekhaya emanzini Siyaliswa izwi lakhe uyasonda usigcina omalusi siyamazi. Hallelujah. Wakonza Davida emveni naye wakonza wasakakonza wabhekana naye Goliath. Lalela la uhamba ngekholwa phansi nengqondo yakhe isema senses akhe wasakabuka na Goliath waslamhla kwento enjani kuma Israel yini lo mfanyana nje lo kubeka makufunzi yini lo mfanyana lo ngako Sawula wembathisa Davide tembathu ngetembatho takhe wamfaka impanitshe elithuse enhloko wamembathisa ngelibhantshi lensimbi lembi. Davide wabophela inkemba yakhe kule ngubo yakhe wabese utama kuhamba ngobe ebengakakwetayeli. Davide wakhuluma kuSawula wathi ngiyehluleka kuhamba ngifake letimpahla angikade tayeli.
wase uyatikhumula wase uthatha induku yakhe ngesandla wakhetha imatshe lashelelako abasihlanu emfuleni wawafaka isikhwameni sakhe sekwelusa labesiphethe waconza kuye lo mfilisti aphethe isidubulelo sakhe lo mfilisti abeSolomane asonzela kancane kancane kuDavide nalendvodza leyayiphethe lihawu ihamba imbi kwalo mfilisti wabuka Davide wambona ukuthi usengumfana abovana amuhle wametzelela wathi kuDavide ngiyinja yini ukuthi ungeta kimi uphethe itindvuku lo mfilisti waqalekisa Davide ngabonkulunkulu bakhe wathi buya lapha kimi sidumbu sakho ngitasinika tinyoni telizulu netilwane tesiganga Davide wakhuluma kulo mfilisti wathi wena utakimi uphethe inkemba nelijozi nesikhali kodwa mina ngitakuwe ngelibito lasimakadze wetimpi nkulunkulu wemabutho aka-Israyeli wona lawo mabutho bewabita isayeya lamuhla utakunikela esandleni sami ngitakushaya ngikulahle phansi ngihumbule inhloko yakho esithunjini sakho lamuhla tidumbu temafilisti ngitatinika tinyoni telizulu kanye netilwane tesiganga kuze umhlaba lonke wathi kuthi kukhona uNkulunkulu kaIsrayeli nekuthi bonke labantu labe babuthene lapha bathi ukuthi simakadze akasinzisi ngenkemba nangesikhali ngobe impi ngeyasimakadze Ngiyamethemba Ngiyamethemba Qhubeka kancane lesitha sakhuluma na Davide wakhuluma. Yes, Lord. Lesitha sakhuluma na Davide wakhuluma. Lesitha sambona na Davide wasibona. Bangaqini ngekubonana. Sitha sakhuluma kuqala na Davide wakhuluma. Ngiyinja yini? Ngeta kimi wena nje. Phethe umsakana nje. Ngiyinja yini? Na Davide naye wakhuluma wasilelela wena utakimi ngenkemba nencula kodwa mina ngita kuwe ngegama lika Jehova indvodza yembi imbi ayisiyo yami yasimakathe labantu laba lo mhlaba lo utewukati ukhona simakathe. Hallelujah. Thandini moyinye nga Davida akasho kusilo mhlaba utakwati ukuthi kaIsrayeli kuna Davida usikodwa lo mhlaba utakwati ukhona simakathe. Umhlaba uthithekile lesifo lesibhekene naso siyakhuluma nathi maKristu asisubinza asikhulumeni khona la ngaphansi kwalama mask asikhulume ukhona longetulo angeke sinze ngekufaka imask angeke sinze ngesanitizer kodwa ngaye. Thank you, Jesus. Ngaye asikhulume. Lo mhlaba uyasibinzisa lo mhlaba uyasivala asethibeka itandla kugula kodwa kunemithetho wasezulwini uthi logulako siyawumbeka tandla phile kodwa le mhlaba manje uyasibamba singakwenti lokho but noma kunjalo asikhulume. Yes, Lord. Asikhulume singabinzi kwa Davide kwase kuyakhuluma
kwakhuluma lento lokuyifuna kuyendeke kwangakhulumi lento lokungafuna kuyendeke inkinga yethu bazalwane sikhuluma lokuyokutaka kwentiwa sitha asikhulumi kona lesifuna kwentiwe uNkulunkulu angathi mabazalwane batangifine angiphambani nemithetho nekuya ngami lo ngumzalwane ngawukhuluma ngawubinza tu khuluma ngalesifo ukhulume ngaNkulunkulu lophilisako ukhulume ngaNkulunkulu lotawubonakalisa lotawutibonakalisa la kulesimo lesi salukhuluma ngaye yekele ukukhuluma ngalokunye khuluma ngaye lonemandla akusiyo akusimithetho lengasiphilisa kodwa munye lo wafa eCalvary unemandla khona into lebona kukhona into lesetshenziswa uSathane uSathane uthayime emandla engqondo wathayime emandla engqondo yemuntu uthi lo mnyumbhali dokotela Ntiwane uthi Ntiwane nakakhuluma your body lo mtimba wakho is a servant of the mind the mind lengqondo ithi ingaplana isingakhuluma then besitshela umtimba ukuthi my servant react sale wenda so sitha bazalwane ake sihambe siyofunda incwadi yeZakha sihambe siyofunda incwadi yeZakha chapter 17 sifunda verse 20 asigijimeni sencwadi yeZakha 17 incwadi yeZakha lalela namba ngeke ngiqinisile saphila ngaphandle ukuthi siphile ngelivi uma ngabe sewusangene ukuthi yini lo ngayenda thola livi ubambelele kulo yebo siyabinziswa kodwa ungabinzi uyamuva iDavide akabinzi Davide umuntu lonetifiso letimbi angeke aphumelele 17:22 ngwemaka 17:22 22 uthi kuhlala yebo 17:22 kuhlala ujabulile kungumuthi lophilisako kodwa lohlala akhubekile uthatha lejubako leya ekufeni lo munye umbhali lapha uthi lenye version ithi a happy mind is like a good medicine but when you are sad and lonely you will become sick so sitha sifune silethe ngoba sitha nasitawushaya wena siqale sikhulume silethe inkulumo so lengqondo bese ihlala iset ngasikhathi ingqondo isaliset wathi kahle uSathane ukuthi it will receive it does a receiver accordingly njengalokho seyibambile angiva sanibonani bathanda benkosi Davida ke nabamshela ukuthi uyabulalana Goliath Davida akezange ahlele kulala bakushoko Davida wemale egameni laSimakade wathi wena utakimi ngencemba nangencula kodwa mina ngibambela igama laSimakade and imbi ayisiyo yami yaSimakade mali bonke igama lenkosi yabazana lemi lesibhekene nayo ayisiyo yethu ngeke siyiwine futhi Nasingasiyayo yaSimakade thina sibambe kuSimakade kwaSavide kwasekukhuluma lento lekufanele kuyikhuluma Sathane uyashintsha athi ungakhulumi lokufuna ukuthi kwendeke ungakhulumi lokutawujabulisa Simakade khuluma ukuthi siyafa vele nje nkosami ngidawukhuluma ngoba ngiyakutshela mina ngiqinisile once noma wenda wonke umthetho kodwa nangabe vele seyilale mfo already seyimukele kufuna ukuthi siwafakile la mama skethu sawafaka kahle zawavala emakhala sithi gesa tandla kodwa sibe singakemukeli la ngoba wageza siwemukele uyahamba ngofele sengekhathi ngeke sihlale singanitsheli lokutaniphilisa ngiko lengushoko vele kude lokunye sitawuphila egameni laSimakade umhlaba futhi ufuna uze wadi kusileli khambi likuSimakade lokutaniphilisa Proverbs chapter 3 asambe sifunda verse 5 Proverbs chapter 3 Proverbs chapter 3
verse 5 and 6. Kuthi prophet, ethemba simakathe ngayo yonke wonke umuntu lokholwako akethembe simakathe ngayo yonke inhlithiyo yakho. inhliziyo yakho Angenciki. ungenciki ungeyami ekwatini kwakho matise kuko konke lokwendako yena uyakucondzisa tindlela takho. Mina ngikutshela iqiniso kokuthi nasitawuphila asethembe simakathe ngayo yonke inhlithiyo yethu. Singenciki ekucondzeni kwethu. Sanibonani. Sanibonani. Hallelujah. Sanibonani. Amen. Nje khona into lengayitholi kahle. Nangathola iplatform ngathi butela. Baningite le platform. Sanibonani. Hallelujah. Sanibonani. Sanibonani. Ngesikhathi kufika ihlupheko, ngesikhathi kufika timo letilukhuni atiketi tawusibulala tite ukuthi uNkulunkulu akabonakala la kule timo letilukhuni. Endobonakala. KwaDavide kwathi wena Goliath kusho sekukhumlile sekubeke phansi sekugqokele ngekhathi Goliath nakabuka ubuka umfana lomncane lohlanyako lalela la ngichaze kahle Goliath akayizanga ayithatha serious into lesho ngoDavide until watibona saphasi akazanga ayithatha serious because Goliath akathi Davide hey lalela la lamuhla ngidakushaya ngulahle phasi bese ngijuba inhloko yakho tidumu temafilisi namhlanje ditaba ngakondla tinyontela akazanga ayithatha serious ngoba Davide ude ngisho ligotshwa esandleni sakhe kodwa uthi utawuduba inhloko but khona la ngakuboni Goliath lokulengekhathi kwaDavide lendvo lengekhathi kuDavide itakwenta inkemba yaGoliath ijuba inhloko yaGoliath. Sanibonani. Ngifuna mina sibambe na indlela lento wangiDavide. Davide nakaya lapha akakhuluma ukuthi ngiyakwathi wena Goliath ukuthi vele uyabulalana. Ngiyakwathi Davide uthi lalela la ngelibito laSimakathe mina ngitakuwe ngegama lika Simakathe. Akakhulumi lokufa but ukhuluma lokuphila. Ukhuluma namandla Simakathe. Awubuke nabafana labathathu nababhekene lomlilo. Bo Shadrach, Meshach and Abednego mabebhekene nemlilo abakhulumanga kufa. Inkosi ithi lalela la hey lamuhla neya fa basilalela la asidinga ukuthi ifikela kule nto loyikhulumayo kodwa lo nkulunkulu esimkhondako siyakutshela ukuthi asikhulula thina kule nto abathandazelanga ke bazana nokuthi umlilo wente njani ucishe kodwa nje basi lo nkulunkulu ukuthi asikhulula la base babamba lubhati babamba ina liplango lelilivi Isaiah chapter 43. Let's now utsabula emantini ngeke akukhukhula utsabule emifuleni ngeke ukukhukhule na ujikijelwe emililweni imililo ngeke ikhashule basi nyalo siyangena ke la lelivi lelitawufezeka la kukhona timo uNkulunkulu afuna ukutifeza through you khona tino letawufeza uNkulunkulu utawufeza ngawe wena shintsha ukukhuluma shintsha indlela lokukhuluma ngayo shintsha indlela lokucabanga ngayo waqabanga kufa vele ufile sanibonani bathanda benkosi sanibonani bathanda benkosi Proverbs chapter 15 verse 13 mark. Inhlitiyo lejabulile yenda buso bujabule kodwa ngelusizi umoya uyephuka. Mama la uthi inhlitiyo le yabona kusho ukuthi sine kufanele sihlale sijabu. Le Bible lithi jabulani njalo ngiyaphinda futhi ngithi jabulani. Yini lengakujabulisa ukuthi uqabange ngaNkulunkulu ukuthi uthithe noma ngikuphi ukhona yena nala ukhona yena then lokho bese kuletha ini kuwe kuletha injabulo sangiyathandaza uma sewungasathi ukuthi kufanele wenteni kule timo lesi saluthola livi saluthola ini kodwa livi
Inga nawufunda incwadi ya Proverbs chapter 4, asambe soyifunza. Uma nawufunda incwadi ya Proverbs chapter 4, ufunda verse 20, uyele 25. Utawuva lamagama lokuthi phela livi lelesineketelo. Asikaniketwa thina letinye izinto kodwa siniketwe livi. Le livi tawugcina libonakele noma umuntu angathini. Utawugcina kugcine lona ngoba le livi alisilo lemuntu, akusilo lendvodza, kodwa livi lelivela kusimakade. Lekufuneka ukuthi wonke umuntu lodibita ngimvana kaNkulunkulu apay attention kulo. Asifunze. Ndothana yami, bambisisa emavi, ubeke indlebe yakho emavini ami. Ungawuvumeli ukuthi alahleke emehlweni akho. Walondolode enhlitiyweni yakho. Lamavi akuphila kulowo lowatholako. Aphilise wonke umtimba wakhe. Ngetulu kwako konke londoloda inhlitiyo yakho ngekunakekela konke ngobe kuye kugeleta tiyalo tekuphila. Yisuse kuwe inkulumo lesigwegwe. Inkulumo lekhohlisako ikhweshisele khashane nawe. Emehlo akho akaconze ngco embili. Ubukisise embi kwakho. Caphelisisa indlela yetinyawo takho tonkeke. Tindlela takho tiyawuba nekuqiniseka. Yathi ngiyawathanda lamagama lathi la mehlo akho akabukele embili la kunasimakathe khona, akabukile inkinga. Uma sitawuphumelela la mehlo akabuke simakathe, abuke livi la simakathe. Kulo verse 20 lisitele livi likuphila kuloyo lolibambako. Lolo libamba le livi likuphilisa lesimo sithi la ngeke wedlule, but wabamba le livi wasoma kule livi la ngitakwewela bese uyakhohlwa ukuthi Sathane uthini nakathi baphi bobani, uthi wena ngiyeva ukuthi baphi bobani kodwa ngithi mine la ngidawuphuma ngelivi la uNkulunkulu ngoba likuphila kulowo. Mawufunda Psalms 107 verse 20 uthi lo Jehova wathuma lili funze manje wathuma livi lakhe bantu baphila bagejwa kufa sisete ugejwa kufa. Uyabona ke kufa kutasigeja ngoba uNkulunkulu wathuma livi la sine kufanele sibambe livi lakhe. Psalms 107 verse 20 livi lelitawusiphilisa. Uthi Jesu kuSathane umuntu angeke aphile ngesingwa sodwa kodwa uyawuphila ngawo onke emavi laphuma lamlonyeni waNkulunkulu. Lalela la nase kunetimo lesingeke sathi shintsha livi lesingaphila ngalo. Wakhipha umyalo wakhe wabaphilisa, wabendwa bagejwa kufa. Igama lenkosi lingiyo ingaba oh pepe la khona uyakusindisa asimene ngetinyawo tethu ohlezi kolona ohlezi ke kuyona akanakwe sama akanakwe sama ngokuba Sanya oh Jesus abaya kulega ke ayo kule ekameni lenkosi ona ke ba ayago we ashupalo ke libonge ngabantu libonge abantu libonge isingelosi libonge isingelosi Kumuga gemsa kumuga ishia lomsaba ikama lenkosi
wami asivale amehlo sandazi. Thank you Jesus. Kukhona kunqoba kuwe. Ngeke ngikushiye, ngeke ngikuyeke. Nakhona isikhathi ekufanele siphile ngaso. Bakhona live ekufanele siphile ngaso kulamalanga. Psalms 91. Uyawusivikela nasekufeni. Nakumashaya qothule wesiso lophufisako. Ngeke asiyeke. Nalabo uhlune mandla. Asikho isikhala esicijelo thina sitawuphumelela. Noma sikwazile kodwa ngeke saze saphumelela. Sikwazile labanye bethu basetibhedlela ngeke kodwa saphumelela. Yebo, khulumile lo mlongo longanamanga. Bamba livi lakhe. Les skhathi sekusibongela abangcwele. Bathi Nkosi yanzisa kukholwa kwami. Yanzisa kukholwa kwami Nkosi. Nkosi Jesu yanzisa kukholwa kwami. Yahlasela sesitawuphuma njenyalo sihambe sivikana nesifo lesikasathi usesikuphi. Hey wena yembatha njengaDavid embatha ngekhathi. Ungayibalekela kanjani into ongayibona ukuthi ngakuphi? Kuye lokufanele ukwente yembatha unemandla uNkulunkulu. Ngeke asiyekele. Wethembisile wathi utawuba kanye nathi. Lapha kuleso sibhedlela kulomphethe ukhona simakazi. Phendula ingqondo yakho. Ayiyekele kubamba kufa, ayibambe kuthutheni simakazi. Nkosi yanzisa kukholwa kwami. Funa umuntu manje lothi Nkosi yanzisa kukholwa kwami. Yanzisa kukholwa kwami. Susa isadness kimi. iBhayibheli sitshela kahle ukuthi akekho umuntu ongahamba ethi kwemalahle asingeke ashe. Mawubamba lokushisa kutawukusha. Ingqondo yakho nayibambe kufa utawukufa. Nayibambe kugula, hey bamba kuphila. Ukuphila kwakho yena. Delita engqondweni yakho. Delita engqondweni yakho. Ungeyami kwekwakho qonza. Ungeyami kwekwakho qonza. Methembe simakazi. Methembe simakazi. Ungamgabati. Kunetinto lesingabathisa simakazi. Kodwa yena solusesihlalweni sakhe. Solusesihlalweni sakhe. Asiphakamise tanda tethu sithandaza egameni lakhe. Makhona umuntu lekhatsi enhlitweni lothi Nkosi yanzisa kukholwa kwami. Yanzisa kukholwa kwami. Yanzisa kukholwa kwami. Thank you Jesus. Blessed Lord. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Sasiphakamisile tanda tethu ngicela sithi ngijulise Nkosi othandweni lwakho. Yandisa ukukholwa kwakho. Tata ukholwa nakogo sengiyavuma julise ngijulise wenkosi othandweni lwakho. Yandisa ke yandisa ukukholwa tata
Baba wethu longcwele, wena lobona lesingakuboni thina, wena lo wathi lesingakwathi thina, wena lo ngumthombo ekuphila, wena lo singwa sekuphila, wena lo sikhali salabangcwele, wena lo lwathimbi talabangcwele. Ngegama lika Jesu Kristu, akukho bawe lokufihlekile emehlweni akho, akukho bawe longakuboni wena. Babe siyathandaza ngesikhathi umhlaba sewudidekile, wena simakathe kawukadideke. Nika labangcwele umqondo wekwathi babe kuthi wena ungethulu kwetifo tonke, nemivimbo yakho saphila. Lalela moya wemaplani lamabi, ngeke aphumelele emaplani akho, ngoba simakathe uwabonile, uyawathi. Ngegama lika Jesu sengiyathandaza kwembathiswa kwalabangcwele. Baba ngcwele, mani kanye naye Nkosi, ngamunye nangamunye, mani naye Nkosi, egameni lika Jesu Kristu. Guqula ingqondo yakhe simakathe, guqula ukukhuluma kwakhe emoya oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu. Babe sesiyahlulekisa lonke luhlelo lwesitha lwa 2021, sithi ngegama lika Jesu ngeke lwaphumelela. Uma baba ngakavumi angeke lwaphumelela. Mayivumile sitawuphila, Sathana planile, sitawuphila, sifo sikhona, sitawuphila egameni lika Jesu Kristu. Babe siyabonga, siletha lelive Nkosi leMaswati, asinalo lelinye live ngaphandle kwaleli. Ngegama lika Jesu Kristu leNkosi, Ngcwele guqula ingqondo yethu, uyente ijabule kuwe. Usitewe neveni siyawubalusiza, kodwa wani masijabule ngoba wena ulinqobile live. Siyabonga babe wethu longcwele, kusimase singasathi singentani, siyawubambelela evini lakho, sethembe wena, singanciki kokwethu kuqonza. Babe siyabonga, babe siyabonga, sehlulekisa wonke masu lakhiwe Nkosi, nangale live nangathi liqobo, nangemakristu uqobo lwawo. Ngegama lika Jesu Kristu, babe nali libandla lakho, lembathise Nkosi lisaphuma lisahamba, ngamunye nangamunye Nkosi lakade awuhamba khona, embethe bungcwele bakho, embethe inkathimulo yakho. Tifo tiyakhwesha, tiyahamba ngegama lika Jesu. Emadimoni ayakhwesha ngegama lika Jesu. Siyabonga babe wethu longcwele, kuthi lokho wena uyakwenta uNkulunkulu, wena labuhle nekuthunyiswa babe kweligama lakho Jesu lweNkosi. Babe siyabonga, hamba kanye nebantwana bakho Nkosi kuko konke labaya ukwenta, ludumo lube kuwe njengaNkulunkulu, ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen.